Kok tak sengaja, Kak? Udah kok kakak prek. Di mana saya sakit, Kak? Cara ya tak selokar ya. Dia dengar. Bah, para amat tinggal jelek. Labu, Kak. Wis tina kau tolong nah. Kakek mangkat tule. Ongkuan ya, Kak. Iya. Dari mah kaki mat. Dari ini si Dharma. Gue ganggu ya. Kan kaki labu. Marbin kau tolong ah. Tak butuh. Engkau keng bu malabu, malay parang kobi Fatma. Tapi kaki dateng ngak pahlawan kesiangan. Mat. Ketika kaki sekali ngerking acting mat. Demi narik simpatin Fatma. Mau nih harap apa? Beda apa, Kak? Puk. Engkau me sorodena. Enggak ada apa-apa le. Engkau keng ku beter. Pulan kaki nih bini dan enggak tibi ro mana. Dora le kok tanya. Kaki terus ada iya ya. Maksudnya, Puk? Anu le. Engkau benem ya. Niat babuci hubungan kaki pun le Darman. Cek bisa ruang. Troy papolong-papole sebagai laki bini si Utu. Dia marah kira. Dera malay. Tahu, Puk. Engkau kita siapa beli pole ketang mantan laki. Tak siap dari apa le? Engkau paham. Lakar sulit beri kesempatan kedua ke orang laki si pernah tengka. Cuma sampai bila kaki dia daya. Le. Jadi ngaki saran dari Empu Karia. Sawat kuat hereng bini. Pakun puto kareng laki. Tak terkecuali kakek. Iya bener ya, Puk. Lingkungan dina Arya, budayanya terlalu patriarki. Seolah-olah orang laki sepaling superior. Lantas pas atengka sekarang ke orang bini. Padahal, sebat hebat orang laki keluar dari rahim orang bini. Orang bini dimah setak tepek ngetela lakin atengka ben orang bini lain, Puk. Le, engkau pada orang bini. Sekoni banyak, engkau faham dek remah perasaan kakek. Cuma, kakek cek melola nilai kelahiran orang laki. Tapi mayu pada pertimbangan hal-hal lain. Perjuangan, pengorbanan. Cek sampai situng kesalahan. Bisa nutupi, saya buka fokus. Engkau benempuh keria karo atare. Njak tak maksa kaki beli. Pak lah kaki kita siapa beri jawaban. Tak apa pikir-pikir helu. Tina ceru ke furu. Iya, Kak. Darman. Kaki Din. Iya man. Tojo Din.
Daerah Madin. Engkau malau mar entar ke Majapar man. Alhamdulillah, Majapar sanggup membecek hubung dengan kaki Ben Fatma. Cuma Majapar ki atare ke Fatma. Film apa panjang ya jaga beli. Iya Din. Kan gak Majapar sanggup mau becek boy Din. Engkau keng lecek pungan. Mantar ki pasti ya kakek man. Amin. Ya udah pas ke bayi palasiran bi kakek man. Tor kadang lancar rezeki dari pangeran Ria. Keangkui nguji iman-iman wasana. Tetimun tepak jember. Cek sombong. Cek aremaki orang. Ben si paling ngabuk nih dilemudin kakek. Cak tengkaban orang bini lain. Rumah tangga Ria. Pada depan orang naik kendaraan. Mun kendaraan dan sepeda motor. Cak ngibu penumpang dua. Takut kecelakaan di tengah jalan. Pas tak depak ke tujuan. Mun terong ngibu penumpang dua. Kutu andik mobil. Cak sepeda motoran. Artena. Mun ka mampu na berarti na karongi mo di bini situng. Cek pasakateng ka bini kendua. Iya reng sepo. Engkau asa kalangko. Tak rangko orang bi kakek engkau salah koi paenga. Bahkan di posisi na abek tepak bedi curang ngak Ria. Sebisa abek tu karo kakek tangkan jatuh situ. Engkau maenga beni keng kecak man. Keng polan neser. Ben abek lah kedung kada campur. Tetingkok motor ah. Semisal dekik kaki ben Fatma ki paste. Cok foto du saking kok man. Perkara dekik nat bagus kaki bi Fatma tak terima. Berarti keng lah beni jalan pasten nah. Tina pas sabar. Ya rokok mat. Ya. Mat, kan kok lang beli dari ada. Cek apa terus ngenangan kaki selibur ke Fatma dia. Beni de remah. Kenta kok Darman ki agar apa beli ya. Terus kapan Darman agar apa beli ya pole? Ibah apa kuat amat. Tina nyar selain boy. Reng bini banyak. Tak lebur sekancan pun tekin sekerak. Cinta dia indah hanya ketika bersambut. Mun cinta karo ketibi orang mode. Oma tahu kakek dul, sing cangko cinta ke tibi. Beh, mun Fatma pada cinta, anu apa kaki maki ibu melabu, ngermak kelengar apa ki ibu. Tahu dul, orang mulai temani cinta, pakun gendeng. Iya, ingat kaki dia. Sampai apa sih kebaikan datang di bulan Mamat? Ya, keng polan ratin na dul. Ratin Ria, nikmat deh karo mu kita andi. Mulai kapolong, tobuk pakun. Mun beni ratin, pas apa sih tadi standar? Mun karo orang bini ratin banyak mat. Ken mun sebisa nyambi kecempereng kareng laki re malaran. Maksudnya dul? Ya cemper odi, tenang pikiran, cemper rezeki. Ya mun rezeki na taro jember ala ko dul. Cok gentong lagi kareng bini. Fakta aja lah mat. Diperlukan wanita pintar, reng laki miskin bisa titisoki. Sabalik ke di tangan wanita cantik, seksi, tapi otak kosong. Sultan pun akan menjadi gelandangan. Aji ya Rosian nah. Arap pemunreng laki abini ya, mak pamile. Mak letak karo oleh reng bini sepandai bersolek, benjago di tas ranjang. Tapi male oleh yang bini sebisa mendatang ke cumberan.
Dari di Medin. Entar ke Darman dul. Anu apa ke Darman din? Darman akar apa beli boleh ke mantan bini naman. Teti Darman minta tolong ke angko untuk teti penyambung rempek. Ah, dia remah. Taklah bener. Terus manda beli din. Sementara kita temu ke pastina. Keng mun kan majepar siap membecek ke hubung nenak anak si kedua. Arasa ngara keng lakasta manggana mun tepane kandi paste ke eman kapan la pado sare tepak kareng laki sing ngalemis. Mat Ara apa mat tinggal judul? Tahu din. Mat tinggal lah corak cek bekil ke Darman. Sing aki ngadik masalah pribadi dul. Tak kira din. Maknya ke mat tinggal kakek. Mat tinggal juga cantik seneng ke Fatma. Abo de remah kana. Kalau pai bingko. Apa nas kalau pai din? Ya cek mat tinggal kerumuan dul. Tak genar ya. Mun orang kan sape pas kocak kerumuan. Ya mun tak kerumuan mik lebur ka diadin kancan na dul. Gelura. Lura din. Saumpaman deki Fatman de abeli bagi usaha kabin. Tak usah dul. Kan kita depak ke masa ide. Ben boleh telah kekerning sekalian. Si usaha kabin boleh riang mun keker telak sampai depak masa ide na. Tapi aja berlaku ketelak situng berdua. Mun telak telok? Ya mun sampai telak telok tak bisa dul. Kecuali sebini pernah kabin ben orang laki lain. Pas rosak baru bisa abeli ben laki sebelum ah. Mangkana telak je kebayin mainan. Mun kadung sampai telak telok kaleng. Setelah abeli boleh. Usaha nunggu antrian. Lek. Lek, buka lah bang Lek. Lek. Marah Lek, engkau seporan ah. Engkau kan lah ngucap mas. Engkau tak bisa nyepora ke orang laki seperti atengka. Lah cik udah iya Lek. Secok bucok engkau pernah teti laki nak kakek. Wis mas. Setiang kau ben kakek lau di bang sebeng. Engkau minta kesempatan sekali anak ki Lek. Beri engkau peluang untuk membecek tang kesalahan. Lek. Dek remale. Tahu puk, engkau bingung. Senola keng abe ki neser. Senarema aat ki andi rasa pegel. Mun kage ki andi rasa niser. Karemale. Pola pas teti jalan jember. Engkau ben kakanding tak teke. Tilang abis kaki kepikiran. Aku rongken ke tibe kamar. Mungkin bagi kaki bere. Tapi banyak hal lain seperlu kaki pertimbang lagi.
Kakaan ruang narem bagan ria. Pulan bede posisi bini. Nenangnya posisi bini ria. Tak ning medeteng ngucul panemuna tibi. Aja gitu dusa. Ni ame takut kaki andi pasti ben mantan lagi nah. Iya Bu, engkau paham. Kak, Dari mulai. Saya nggak lek untuk motor ini nah. Jatuh karan. Hal-hal setak patut kalau aku bi orang sendi keluarga. Cekik kalau aku. Mak tak ke rumah datang poro. Pokok ben kaki pada yang laki. Pola mun ngenangen pada. Cuma kali budi nama ayu pikir lanceng. Kan ini seribu ini nang. Iya kak. Engkau sepora nah. Ben sakalangkong. Tang rumah tangga ria bi kaki laya cumaki. Oh iya lah, engkau seporan aja. Iya Kak. Setia, engkau terus belia boleh ke kakek. Ini usah hormat. Relakan Fatma untuk Darman. Engkau nangis meninggalan Fatma di Darman tuh. Kenapa Mas? Langsung aku bi kakek tetap cetalka.